Bismillahirrahmanirrahim. Bas mushin terikam gan yom devi. Man Allah subhanahu wa ta'ala ya hamdu kuram. Mi duniya do emme balawa teri. Emme fasaha teri bas mushin teriya Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya salawai kiyawan. Ad mi salawatay salam ga ekleg farn ga Allah sahaburnai mi tur sahabin shamil kuram. Insaf feri fandiyaru. Aluganda ifade mi mubaratu ga wada kuramunda hunar veri darivarum. Adi alugan ga wahak fulado sum gendawa emme habe furum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade shakke vesne alugan men insana ki vara haloi diriyum da bay detto. Mige hekka ki komme duaku alugan men lo hingalaira ufeddume ba ufedde ijade ba fenikende. Ade mi ijata ki intihaya alugan menna fada adi manfa foruko de ufeddun take. Den visnalava mifada ufeddun tan alugan menge gawman intizam nukafinam hagada bodu israfaka vegen dane detto. Ade mihemmu me dalugan insaf koran hamaje fa mawlo kives gawmuge hingun karadana kurmataka ijawtakuge dawru. Ade emme furatames alugan alyalolam bernumani duwali hingun taka mi ijata alugan men kodde faseha. Ade tiabe from visnalava fihareka gossa mihare nuje komme farka wallet naga larifunye nagaka hama phone un desikunta teren beenun eche beenun fihareka ganeve mi ijatoge molukan ijatoge sabun alugan men kodde fasehaka. Ade den misalaka alugan men jehoniyo hives nukon hutta kommes fome fil kuran anikka mi jehoni ofiha gosse ekankan kuran. Ade mi ezamane nu mi zamanu garak man nebe hama phone desikunta teren 2 minute teren beenu fome fil ko beenu mi ka phone evani gmail through ko vekas kommes hengeche beenu ko gemex alugan men ebe phone e beenu mi ka beenu city beenu wagoda mi ijatakun alugan men koddi fa faseyaka mihemu malu mi dannawani gawmuge hingu gawmuga hinga kantakta avaskurama ves mi ijataki ehame faseya kodde echeke adi me gawmuge hingu mattaka mi ijatuge dawru bodu kuran alugan ebe jehe adi den visnalava komme gawmege tawlimi nizam haradanawum ki wara muhim kamen nunto ade miharu e computer aila alan ijadavegen ole ai me ar komme kujjaka ves beenu magotige beenu kolleve ade irushad delem vekes mazmun elem vekes city elem vekes hama mi ai beenu ko beenu eche ba hede visnalava kiyawde mudarrisinu kiya faseheto evi darivarun amillaya e filawalta dasvegen amille kuriya beruwe mi alugan men kuriyan o jida tawlim hasal kodinma ves mi ijata kodde faseha ijata sabam alugan libe manfa den alugan alyalolam bernumani ijata sabam mi divehi rajya kodde faseha kama libe manfa ade divehi rajya ge magan lenare ki kobato faturu verikam divehi rajya ge rambis ala kukula ki kobato faturu verikam ade mi ijata kanula faturu verikam me kuriye neruen mi har muli duniyen dani bavanamu ade mi divehi rajya mifada ijatuge beenu nuifav halat kihi netto alugan men kuriyarani ade fatur verina access ki hami bodu fasehetto misalaka e-booking noniamu booking.com fadechi beenu kogen beenu resort kon beenu koche eba libe detto faseya kama ekom den tebe from ballawalava dive hirajega alugan men alu eri airport mives fatur verina ki hami bodu fasehetto alugan men dive hinna ki hami bodu fasehetto mifada ijatage alugan men ge ikte sodves damahatan ehami muhim echekam ehmum alugan mi dannawani mifada ijatake alugan menge gawmuge hingun divehi rajya balamas vara muhim echekama vara bodu dawren wan echekama ehemmum alugan mi dannawani ade den sikhi nizam balalama ade sikhi nizam haradanako kinetto gawmen haradana koreven detto sikhi nizam balalama alugan misalaka dakalam bernumani corona virus ge halatu muli duniye halatoge jehuneru alugan men salame kodeni kochitto alan ofedunu vaccine mi vaccine kive science ge ijadakama alugan gabul kura mi vaccine nula alugan men adives e gadafada balimadukam ge dashuga mitive hiraj mi birete gam mes onnani namves mitive hirajya e vaccine libumayek alugan men emme nangolej muli duniye nangolej then gawmaka mi sikhi nizam harudana nukoshe gawme ge hingume harudana nuane mi amagal mi dannawani ijatagi gawmage hingumattaka gawmage hingu harundana kurmattaka ehame muhimmu asasike den tebe from ballawalava emme gawmege emme iskon hunan kombe foretto ade shakke vesne e gawmege ade rais ikhtiyar kurar komme aruk algon mejeheni karadas kandege legen e intihab kuregen den detto namaves bodi de gawmtuka ballawalava amerika ballawalava singapore ballawalava algon men friend ni kommanzaretto eha fase he mi
kanta tebe kuriya gende ve kive gento e voting nunem digital voting fada kanta taka alugan me mi a ijada kuriya nge bagende ve batil vote honna me wores kuda ve gende adi mi alugan kura harado es eha me kuda ve gende he kiye dakkadeni america e singapore par vote ti gaum to ade alugan menge divehi rajya mi fada a ijada genesken kiha fase hawane to alugan menna ves gaum ge hingun kurelma kiha fase hawane to libe manfa kiha boduwane to ehmum alugami dannawani a ijattage sabun alugan mena intihaya fasehave alugan mi a ijattage denche dawru alugan a ijattage denche ahamiyatkan bodu kuran eba jehiye ade alugan mi podium ko nufaban alugan inge mi point alugan aliwalan jehekan ade emme muhimmu e beenu mi a ijattage muamalata kodden fasehakan ade alugan men nuje city hifan ereshun aneresh dedos hedakogen botun daaka mi har ham phone beenu wakaduge beenu meg dunege anikol huri mekas message phone alave mi a ijatagun alugan men kodifa faseha then tebe from visnal ba alugan men jehene to rise of a city phone mi har duefa dan ereshun aneresh nuje hene mi har ham eti digital ko phone alave mi gaumuge hinkuma a ijatagun kura manfa kura fada ade mihemmum alugan ma ijata denje ahamiyatkan boduwani ade alugan ehme mi bonani gawmege hinguma kattaka a ijatuge muhimmuka nuhanu bode ade alugan tawli mi nizam balalekas sikhi nizam balalekas muamalat ke nizam balalekas ehniya muasat ke nizam balalekas ade alugan me intihat kuriyata me waras balal namas alugan me fenigen dani mi a ijataki alugan menna intihaya faida kuramunda etchika intihaya manfa kuramunda etchika alugan men dive hiraje ekani balamus ekti soda demehettu mattaka mi ahi chate beenume mi alugan men heki dakka fenka me alugan shakke nula hama yagin kama ku bune veni kame ehmu mangal me bunani a ijattuk beenu hama yagino sifan ebe jehe alugan duaye ki mi ijattuk alugan me mi gam kuri aruanika harudana kuranika wa ma tawfiq illa billahi alayhi tawakkatu wa alayhi yunib wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh